Who this guy? Nedelja 24. februar. Srbija igra protiv Izraela danas, kvalifikacije, posljednja utakmica. Ko pobedi ide na svjetsko prvenstvo. 8 ujutru je i tek sam ustao, Bjorn probudio, Nikola otišao da ga šeta, a tek treba i Ćaleta da ušem. On uopšte nema pojma da idemo, a znam da mu je bila velika želja da gleda našu reprezentaciju. Ali prvo, pre svega, kafa. Umeđu vremenu je moja majka uzela i bacila karte u đubre, ne znajući da su to karte, i sad moram da ih vadim iz đubreta. Evo ih karte tu u kesi za đubre, mokre. Inače, svojim kartama unutra je bio krompir, kupus, ali ajde, kao koverti su, pa nije toliko strašno. Evo ih. Evo, krenuli smo tekmu, Ćali za mene. Treba da vam slikam gdje sam ostio auto. Što ništa ćemo dobiti? Nema. Ovo je nešto polu vreme, vodimo 16. Još 2/4 do plasmana svetskog prvenstva. Matora generacija na telefonima. Bravo! Ide! Idemo odbranu sada. I odbranili smo se. Polako.
Evo sad ću izaći iz bonusa. Da. Cijela petorka izvinja, cijela petorka, ušla druga petorka, imamo 23 razlike, 2 minuta do kraja. Bravo bre! Zidaj! Iger! Iger! Bravo! Ustala je cijela hala. Srbija ide na svetsko prvenstvo. Vidimo se u Kini. Bravo! Evo tu smo. Tu su neke legende sporta pored Uleta Vojoševića. Gospodina Dudi Ivkovića. Bravo, bravo, da vidimo da mogu da ulacim Radolju za odgovor. Idemo na svetsko. Nadam se smo živjeli video, koliko ja idem kod ćao.